Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I čao ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecrafta preživljavam. I vidite ljudi da sam našao sebi novo mjesto. Ja sam možda tražio sat vremena čisto ovako i evo ga, napokon sam našao. I da ljudi, da vam kažem odmah, čitao sam komentare, svi viču glasnije, može to, ne mere ljudi, ja snimam preko kamere. Što je zvuk slab. I bajga, ja se trudim koliko mogu, jako. 100% moram sebi uzeti novi mikrofon, a to ću vidjeti kasnije, ali evo da se sad vratim na ovo ovdje, da ubijem u kao dođemo meni, jebim, dođem, i on dođe ovako. Uskoro što sam rekao, uzmat sebi mikrofon. I da ljudi, jeste li možda čuli u nekoliko snimaka, ovaj mikrofon ponavlja zvuk. Ja Boga ne znam šta je to, ali ponavlja. Ali nema to veze sad. Da ljudi, mislio sam sad da u ovoj drugoj epizodi pravim neku sebi kućicu. Ali moram sebi ući malo ovoga drveta, pa se vidimo kasnije. Ljudi, skupio sam hamar stek ovoga drveta, vidite, ali sad ne znam bi li odmah počeo raditi ili bi sačekao noć da prođe. Ova noć, čekaj da bacim koju baku ovako ovdje okolo mene, evo ovako, gdje da vidimo moć spati. Što šti ovdje? Nemaš tam? Ajmo, razlaz da spavam tako mirno. Neko mi piše. Čekajte sam malo. Evo ga ljudi, nije to ništa bitno za vas, ali sad pravimo kuću. To će biti kuća, ja sam gledao snimke kako bi pravio kuću sebi. Pa će biti slična kao u onoga Vlogmastera, u njegovom preživljavanju. Ako ste možda gledali taj snimak, a možda jeste, možda niste, bit će onako sličan moj. Ajmo da samo smaknemo ovu travu. Ajmo. Ne mogu sad pisat, snimam. Nemoj mi smijetat. Evo ovako. Nego bi ovo cvijeće smakuje. Šta će mi cvijeće? Nisam ja umro još. Hajte. Gdje ćete na mene sad radi? Evo ovako, da počnemo. Ja bi ovako čoškove pravio od ovoga. I ću dobiti 4 jeda. Ovako će biti dosta oči. I ćemo onda vamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negdje. Nešto dobro. Evo ovako. Možete biti dosta. 100% hoće. Ovako u daljinu negdje ovdje. Ovo da vidite gdje ovo ide. Konačno. Ovo ide. A jesam smotan u ono ciljanje. Ajmo ovako prijede. Mislio sam sad ljudi ovako
okolo staklo. Ali ne znamo što napraviti. Eno pijeska imamo. Biće nam dobro. Čekaj, kako stavim ovako, 3 ovdje, 3 tam kraja. Tako se to radi ljudi. Evo ovako, mogu vrata sad, mogu. Idem ja sad samo na brzinu da napijem opet, da odem po onaj pijesak. Sad ću ja to na brzinu stek skup. Ajmo, tako je. Ajde, ono prišla, nemoj vode. Ajde. Aj sad, joj, smeta sad voda ova. Joj, vraće, koliko to more smetat. Znači, Bože, ljudi, što kaže Edo, svaka mu čast. Ajmo što ovo pijeska da se... Da iskopamo, ajde, brže. Nemam ja cijeli dan za ovo. I mislim ljudi kad napravim ovakvu kuću, kada pravim kuće, napravim sad farmu ovih krava, pa ovci, pa onda farmu pšenice i tako te stvari. Ajmo, koliko sam skupio? O, stek već, biće dosta će biti. Ajmo sad na razum da to ispečemo. Ajmo ovdje. Evo ovako, pola ćemo odsat jer imam kamena, nemam. Evo ljudi, nije kamena, nemam. Sada gdje ima rudnika? Evo odsam neki rudnik našo. I tu ću tamo treću epizodu ići dole svoj gledat šta ima i ima li dijamanta, zlata, išta tako slično. Ajmo još i da... Ljudi, hvala vam svima na 70 suba, to meni znači puno, ne znam kome to ne znači, to meni znači da makar dođemo do 100 suba i tu bi možda snimio klip sa ovim facecamom, ali možda ću početi, ne znam se još ništa. Ajmo da ovaj ugar će nam trebati dosta. Ajmo. Imamo ovaj kameni kamp, od to ne valja ničim. Ajmo, jer ovo je 2 ovdje. A nije, 4 na... tako, malo kamena uzmimo. Popenjam kamena, imam dosta. Idemo sad gore kod naše kućice. Evo šta sad je. Evo zemlju. Ovako. Ajmo gore, opa. Puš možda, penji se gore. Idemo na kuću, evo. Sad ćemo na brzini još jednu teč napraviti ove pesnice. Ajmo da malo brže to veštati. Evo ovako. Ovdje 6, no baš sve ovo. I ovdje još 12. To ti kravo. Ajmo muša mene. Hodi ti vamo da te ubijem. Ne znam, ma neću nije ubijat. Hoću da napravim
neku farmu, kao neku farmicu, ali sam ja gladan, pa ću ja to jesti sad. Hajde. Što neće? A hoće. A ovako miješ. Vi vidite ljudi, srani se i jest ovako, nego samo ovako jede. Čekaj, šta sam htio još da napijem? Aha. Da sve sijem ovoga sjemena. Ovdje sam vidio vode da ima. Ovako. Nego okolo. Tako usje. Ovako. Ovo možemo smakiti. I još ovdje. Ovako, ajmo ovo sve smakiti. Ajmo još. Evo ovako mogu. Ajmo se još ovako. Gdje nam je ovo sjeme? I si majstore sad. Koliko god došlo. Ostale su još 3. A nemamo više sjemena. Ima li ovdje išta? Išta nema. Ide ovo. Nijedno sjeme nemamo. Čekaj, ili koji pustimo? Kako bi ja uzeti ovo pa malo ovu? Ja, gotovo. Vid, imamo već jednu. To nam može poslužiti za ove krave. Da ih dovodimo sebi. Čekajte sam malo. Evo mene ljudi, ja se vratio. Nešto piše vamo. Joj, šta sam sad htio? A da. A kako se ne pravi ovako stako? Joj, kako se pravi ono stako? Eto ga samo imam. Evo ga. Ovako se pravi daja. Sjetio se Ermal. Nije on glup. Tako, mislim još ovako i to je to. Ima nešto ovdje. Ima ovo, ima još, ovdje ima još zemlje. Neka možda nam bude dosta. Da, još ovo potičemo. Tako. Mi bi sad mogli ovako. Ovako, je li to dosta? Izgleda bi išao. Joj, ne znam, nije bi išao gore bi onda stavio drvo. A ne znam da će biti dosta ovoga stakla. Ovako. Još jedan red gore. Da makar bude dosta ovoga stakla. Ne. Joj, ljudi, ne smijem ovako griješiti ovdje stakle. Nije to ko ovaj kamen, ti ga razbiješ i imaš opet. Ajmo da se zagradimo ovako. Još ovdje, ovako, Mogu bi ja ovdje spavat fino. Što pišem? Nemam pojma, ljudi. Ja engleski teško skontam. I imam dvojku. Nemo jedna da priješti jeboga više. Ovako. Moram polako raditi. Zbog ovoga. Zbog ovoga moram polako jeboga više. Ovako. Još jedan to. 3 reda.
ovoj epizodi ćemo samo kuću da završimo. Tako. I ljudi, kako se vama sviđa ova kuća? Ne, meni je baš dobra. Ekstra. A sad mogu ovo snake pa da ovo sve pretvorim. Evo ovako mogu se stepati. I mislio sam ovako još. Ne znam sad kako će to ispast. Možete biti dobro. Ha, šta kaže? Ma, kuća je prava. Hajmo da završimo to sam. Na brzinu. Ovako. Moram polako. Ovako. Pa ćemo u sljedeću epizodi ići u rudnike, praviti se farme i tako te stvari. Evo ga ljudi, to je ta kuća za sad, a baš će i ostati. I da pod, šta vi mislite da pretvorimo to isto? Ne znam. Aha, sad ću ja to na brzinu skopati ovako. Mislio sam ovako u krug da idemo. Vidjet ćete ljudi, baš ću napraviti neku zabavnu kuću. Nekako da je lijepa. Evo ako i mislim sad ostati ovo u sredini, ovu travu, pa da ovako još. Ne znam sad kako to da izgleda. Mislim da će biti dobro. Pa ću onda nešto vidjeti ili ću svjetlije drvo staviti ovdje, ali sad ne mogu naći za ovu epizodu. Koliko već snimamo? Preko mišljenji 15 minuta. Namještimo ovo da završimo. Krov ćemo u sljedećoj epizodi praviti. Evo ovako. Mišljenji da je sad dobro ispalo. Ajmo da makar još vrata stavimo. Ili ovo, to je vrata, baš cool vrata ovako. Čekaj, tamo još ovo prenijeti. U kuću sve fino. Mislim, ali nisam se toga sjetio, sobicu napraviti. Ali nema to veze sad. Ajmo da samo ovo stavimo. Moj krevetik će biti ovako ovdje. I ljudi, to je bilo to sve za ovu epizodu. Ako vam se svidi, bacite like, sub, komentar, share i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!